Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukluri lakai kickboxing kejela. Ubabit Karsano ulawanra buram dakabakur ya katak maksiar hakarensan Yakob belatip kum kapro National Kickboxing League arhajar arpuai. Kabala sedang nadu ke arpau hadu arp sauterik unaiwing hadar jeling West Bengal. Kani kejingwan ra 6 kejungu kalong hadin shibnai ba ulajau umat. Hakaway na kijingelang pediang buram da ka Meghalaya State Kickboxing Association. Hagani kenong ba hadin ba ulawan pai lembat kiweipat ki arngut kirang ilekai na ka Waco World Boxing Championship arjar arpuai kabalalong ha Italy. Hagani kijinglek isim benta ubabit ubana Smith ulayo ban Korea kata kamaksiar hadin ba ulala ban penlim ha ka final ya wei ni kinong ilekai na Andhra Pradesh katba open ngai Miki Rabon chila ubana Janja Hills ula Korea katak marupa hadin ba ula remno ha urang ilekai ubana kajela Maharashtra nakliang ubabit ula penpawe kejing sngangu ya baro ke belaya don benta ha ka banno senyang yu banle ke sim benta ha kani kejing yakop kat hadu ba ula yo ban kek ya uso ubatiang ha kejing im jong ngadu flat ka kickboxing na meski ngawan sementara sisa wan ban sementara sakane ka Waco Pro India kabalong hamid Darjeeling ngadu apotrik adu apsatrik jong ni punai but jing lakai stage Darjeeling ngalai kendu langut ki opponent ki bang isdang kum ki shoot ka top 8 tournament kabalong ka gidan pramut ki rang player bakan sai na India ki bawan hakan ke pro but haba kabaut kumun kong do first fight njonga kundu hardas metai ngajob ya ida unanimous decision haba ngai show batu Himachal Pradesh ngajob u daka TKO knockout da hadu ka final ngajob ya i Andhra Pradesh daka split decision kajing aingu kalong seblai bala la kente nga hadu hangni hakani karasan bakan poison job but ngasoban akblai ru ektu kinong kersana kamtam kumya ye mei pa ibla don kat mangan adu pedang kasih bang join adu tat mentaru bat ba kalong kabang aku blai ba mantre iba la jon kat aku pos award ba ilong imin sponsor jongaru but ilong ru kum item coach stay but ilong ru kum strength conditioning coach jonga iba la era panga spangka strength but conditioning ide ibla pass certified fitness coach na ka international sports science association kupsikot isa nangta ngasoban aku bleiru ya i present jungam SKA ibala ju ai ka opportunity bangin yo man simenta hakal yang national tournament hot klam ka association himla simenta dari kabaran kono shop kadai jin kat jumlai bat ula blai aing boy kya bangin simenta stay but ngadap di dokumen bang stay ni la yo man armut but bailakan but armut iwe ide bailakan iba don ke training camp dengan musical form but iwe ide team coach ite iba mantra no khar iba lai kum team coach jongi but ya ita iwe player iba jukot kerteng i pensan ki rabon ila lekai bha but ila poh final ru dari wala ilmla ajin job dari ila poh final wala lekai bha ya long inong job hi haba ila wan hakat haba